Uba Winston Tony Lingdo MDC Jonga Voice of the People's Party na Nong Thamai constituency mentaka singin kong kar khanadrik wilalet menthep kartang yaladi kum ukirtong banyakun yak election nagabenta ka Shuki Chief Executive Member Jonga Khasi Hills Autonomous District Council kabanlong na siya ka singi kalak hotarik yaga kartang uba Winston Tony Lingdo laterwa do uba Edison Khar Umnud MDC Jonga Molai ka kong ay bandap Lingdo Nonglat MDC Jonga Maliam uba Denzel Archen MDC jangka Jaya Mauprem bat uba Lancaster Marbanyang MDC jangka Mauplang di Ngi constituency hadim la depet banya la shem batang uba Winston Tony Lingdo Marway uba la thep kerteng bat kumbal kapau uba Winston Tony Lingdo unsa job sub iya kanik election CM namar amdan manu ba bayakun nakayang persya minit ya iba Winston Tony Lingdo MDC jangka Mai iblabat yang ketika ada program kerja mari masuk bolang di kerteng yang dapat lagi aset di Indonesia dapat kemudian kong lah propose dari iba Edison Karunut yang bisa mulai pada second di kong ada dari online yang bisa beli aset ke Arab lah propose dari iba Lancaster banyak di sini juga bapak biaya pada second dari Pak Denzel Archen belum di sini juga Nila ada punya security ini cuma kepawi musim lagan manusia kita penting kalau nila orang hi kebah iba Tony sejauh kumbu siam cuma kena beli tidak bersih. Presiden Fibarak. Artli kena mesin paper yang layak pediamantan, banyak kepor kapri baca lawan summit dah. Kenhun balai lamba Winston Tony Lingdo. Arset ila file kawai ka nomination ka bala propose da iba Edison Karamnoit bat bala second pat da ikong e bandap dan Lingdo online. Bada kawai pat la propose kerteng sun ba Winston Tony Lingdo da iba Lancaster Marbanyang bat la second dan la kersian pat da iba Denzel Renatchen. Hadin bala pet binya nandong syadong kat kum kepot belabo kat ars tua. Baru artli kina mention paper kalong in order bat kum tala pedianya ka kumakalong. Ya ke election pat kumbala bu hak tarik kumbala fix kumbala pernah akan atus kan long la syahi khat mai baji yang di po council hall kumbala culong man kapor hak cina lambat hak cipiai kacung chairman dan penmenaya kenika election cung CM kat kumbala di kurukam nama badan tang we kandidat hang tu kan mudah kenal election sulang bu polisi chairman unsur penmenaya hak yang ada nak pernah ke yang kumbala di kurukam kum tuhi kandan kacing hak belai ya CM elect hadin katu ke kamram cung office chung chairman chung kali system tu kan bagan pha ya kerjaan punya CM elect la syai show ko benar lembaga council office department banyak approval kembali. Tai.